Kastalatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saya atem ti pannakilangan mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag! Imbag ka pa, Maridina. Adda ka lang dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastalatibiyag amare. Agtugaw ka, naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasom latta, tagpapintas. Ay, kat kastalatibiyag ko nakmanan. Agpapintas tayo lata, uray narigat ti adda pa nagbiag. Imbag ka pa, adda pagpaparlor mo. Saan anas kang agpaparlor ka, tapno pumintas ka, mare? Tasyak, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre, naskan mo ta kanayon ti panagdigos, tapno na dalos ti bagi. Ay, Awan gayam, nakalatiw ka man dito'y ayan ko, mare. kaya't kulati adda kasarsarita na, Mare. Ala, umunag ta nga ron dita balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayat ti panagsarsarita ta, mare. Agyamanak, Mare. Naanya ka diti parikot mo. Nilakay ko, Mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay na eh. Si kala ang tinangibagaak iti daytoy. Diyak kayat amaamuan ti sabali, kapot amabaina. Apay, anya ka di day ta, mare. Ibagamlat ta. Kandi ka agdanag, awan pang ibagbaga ak asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan nak at talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di ta balayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakmat Anya nga ron ti parikot? Amo mare, agparikot ka no talaga adi na kan kayat nilakay mo nga arakupan. Kayat nasawan, adan sabali a babae, itibiyag na. Awan mo't amok a babae nilakay ko. Day tala ang tatunggal balikas na kat masair Ha? Imbag ka pa'y. Awan pa ka sa sairam kan nilakay mo. Ay won, husto ka mare. Narespeto nilakay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pa ka sa Irak? No addaman na ilawan na nga insawang, kat nasa Irak, agkid daw adagos iti sore, kat agkan kan arakupan na kon. Iso aday ta, mapunas magtan adagos ti pan nakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa'y Nag-sweet kayo gayam. Wun mare, rumbang mat namin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda ti panagayat kan pamatagday ta. Ni, ada ka madgaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Aglisi ka man. Tanga. Ha? Amo mga dabit-bit ko. Sumanao ka pa lang. Sige, umunag ka lakay. Ala, manganta yon. Insigang kon tay karnit baboy aginatak mo lakay. Winanang, ay na, naimas ti si Dan Un nga rot, naimas ti si Dan. Pwah! Ni, apay lakay. Impog sumot ang tinigop mo asabaw. Anyamat daytan. Anya dayto asidaan. Awan ramraman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mat. Ay, unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti pa nagsasaom kanya. Awan kat am-am mo matao Awan pa'y paglaingam uray anya abanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Day, apay nga agsangsangit ka nga imbay dito'y balay anak ka. Nasa Iraq iti pa nagsasao ni Andoy. Nakasango dagiti anak miya pinagsasawanak. Ay, una yan ti asawam. Iti pa imot sango ti panganan. Awan serserbik nga asawa na iti pa nagsasauna nanang. Di mo pa'y laki panawan. Awan na sayat a pagbanagam no salbag mo ti asawam. Wun lakay,
Kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na sa iran tirik na ni bakat na. Nay, apay ngay. Idi ka no pa'y lagaya makasta. Masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay ngamin nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da masayar ti asawa da. Naimbaglakit din ta saan ka akasta lakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Wan bakit? Tati asawa, ramen, saan kat akabilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsak lata ti pagtaangan. Wan lakay. Mbay ang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Andoy. Barang denggan na ti balakad ko. Pare Andoy! Woo! Dumagas ka bay! Oh, pare Pidring. May ka pare. At ginatang ko nga arak. Daytay saan unay ang makabartek. Ay, nagdaarak mo, pare. Un pare. Ay, keto na. Ala, agtugaw tapay dito'y parangan mi pare. Ta ipaalak kan ni bagat ko ti arak. Ay, keto na. Bakit? Irwar mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ti basaw. Mayat ngagpaiso, pare. Sige lang pare. Ibuson talay ito'y may sa bote. Saan abali? Tasaan unay ang makabartek. Lakay. Oh, Andoy yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalang arod lakay. Tayo na kidya kusina. Tagluto ak pa iti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam ang mga numasugat iti kutsilyo tayo ma'am. Wan? Lakay. Sige, inakpay nga rod iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka mata ni ti asawam, pare? Wan pare. Rumbang akasta ti panaglangan ti agasawa, pare. Mabuta nga ngamin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Wan pare. Tati asawa tayo, mabambanog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, aglutaw, ken mangaywan iti anak tayo. Kwa. Isu asyak pare. Dungdungwak ni bagat ko. No adaman na isawang ko ang nakasaktan tirik nana, agsuri ak adagos pare. Tama di, no adayim impanan na asakit tinakam. Kat no adamat madi ana isawang na kanyak, agsuri mat. Kasta ka di, pare. Wan pare. Naragsak kami kanibagat. Tas sweet kami, pare. Inaldaw ang maing lawak kan kuana no kasta, pare. Aya? Da kayo ngayon kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Kwa, pare. No da kami kanibagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami ti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi, pare. Maawatan nga tani pare Andoy dagiti bagbagam kan kuana. Sapay kumaa. Naipagkit di tasaan na panawan ni Mari Lilian. Pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kaya't adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaengan. No kasmat lak ni pare Andoy. Di oray awanan asawak no kasta. Ay, imbaglaan tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidag ti amin akabaalak. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, umay ka manganan. Nakaluto akon. Hoy, Andoy, agreeing ka ditahan. Tanga ka talaga niya. Naiturog mo mat ngaminan. Panawanak man dito silid. Talaga nga awan amum a babae. Lakay. Kit kita man nakaturog da tao. Ngam ririing ang pailaan. Talaga nga awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grato man niya. Awan nga min amum kat. Kasta ka dilatan ti panagsarsaritam kanya Andoy. Ngam sige, awan na nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodan ti maturog. Tamangan kami. Lilian! Tay balon ko! Di mo pa ilagay min sagana. Mabit lang, tay sagana. Ay, Nasapapay mo't ngamin. awan ka tamo ma.
Abay, kaya't mo amaladawak iti trabaho, idinto ta agnumnumar kamit iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawa ken ka. Tawan amamom, surun kon. Day, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Wala nang. Pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung agnaut kadagiti anak ko. Nay, apay ngay, anyat napasamak. Jakon maibturon ti panagsasao ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala. Anya ngay nga raud. Kastala ti biyag ako nada. Saan nga amin abanag ket swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang. Ay, nagmalasak nga agpaiso iti asawa. Naimbag pa ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na. Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala ti biyag. Ket no malas ka man iti asawa, okay laeng dayta. Tinapatag ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Kumata ka man iti sardinas, balunag man. Day, sardinas man ang tibalunam, Andoy. Wala na, tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ha? Andoy, balakad ko lang matday to'y anya. Kanya data. Amok ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape ken asukar. Agsangsangit. Awan asukar ken kapiyaw tanaibusan. Kat saan anak kagatang adagos, taimpalpas na pa'y dagiti lalabaan na. Ang pinagsasawam. Imbagam kano nga awan amam muna. Kan imbagam nga awan serbi na nga asawa. Sakit, inuyaw mo pa'y. Asaan lang aron anapintas. Awan pa'y linaon ti utak na. Ha? Ang anya ka ita. Tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, Andoy. Naskan nga ipatag. Asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Wow, nanang. Kaya't kung dahi ti apagkwartaak taadda aklat ta diti balay. Kat maasikasok matla ang dagiti anak ko. Ay katwan Lilian, kita day ta sumungan. Ti asawa mo, Apay nga imay dito'y dahi ta tao. ang mga noumay na kayo sukunan. Sorry bakit? Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya at ti panakilangan ko ken ka. Nasaya at mo ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli ija balay. Ngamin, aging gaita. Nasakit lat tatirik na. Pakawanin na ka din. Ket tagawid kayo kuman iti balay. Ay, saan kami nga gawid? Agyan kami lata diti balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? At dalatakan ka dayta. Basta saan kami pa'y agsubli iti balay. Agyan kami dito'y balay dananang iti dua atawon. Anya? Adakan ka no mga sawa kan iti sabali. Awanin bibiyang ko. Ha? Ala, uminom ta pa rin daw. Nakita ka lumabas di ta paraangan may. So ngay nayaban ka na. At iti basong pare. Saan ang makabartak day tanga arak? Iso nga ayos laang nga ginom ta. Ne, Sige pare. apay naliday ka. Saan na kaya't ni Lilian ti agawid pare? Ha? Agnaid da kano iti dua atawan iti balay dananang na. Anya? Ay, day tanti ibagbagakan ka pare. Ket kunana pay. Ang mga sawa kanulatan. Awan kano bibiyang na. Ay, awanan na pare.
Si dadaanan ang makisina kan kanibagat mo. Nagrigat gam ti agmay sa pare. Awan ti aglabay ti kawas, awan ti agluto iti balon nga trabaho. Ay, kasta talaga ti biyag, pare. Narigat ti agmay sa tawan ka andingay mo. Awan ka tulungan iti trabaho. Pare, No kumatadim nga ka iti balakad ko kan kaide, asaya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na kapanawan. Ay, di ka mat ngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bagat mo kan ka. wan nga rod pare. Ala, anusam ti kanayon ang mga ayaw kan kwa na pare. Katunggal ag sweldo ka, mangtad ka iti sustento da. Tapnuin inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawam kan ka. Wan pare, kasta ti aramidak. Kat ita pare, kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at tipan na kilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Saya atem ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas Talatibiyag. Kit ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Uray kasanot kinaadu ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibiyag. Nagmayat ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan kang agtagtagari dita? Pag nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpataray mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kaya atin di sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang nga rodan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsi mitay. Problema aya dayta. Dumaidong par, gumatangak manan na iti baro. Sa balya talaga ti anak tibak na. Ayan ni Manulaw. Ay, saan pa'y asimbang pod, sir? Kaya't kuwa kasarita, ti kakaisuna ng anak ko. Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Diyak makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay? Ay, sir! Sir! Nay, pagsangit ka nga ya. Imbagak nga ron, sir. Asaan ka pa'y amat matay? Taan niya. Di mo pa yinta dyan sweldong itabulan, sir. Diyak paintan aya. Ay, isungarod asap sa bulak ni Manolaw. Taday tati ibilin ko kankwana. Taited na ti sweldom. Patsyemag nga itad ni Manolo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka dagiti babarkada na. Ay! Ay, na, sir. Ay, saan ka kadipay amat matay,
Ay, sir, ipostpone mo pala. Oy, Nana Linda, Si Kamat Gayam. napuno mo't day ta basket yun. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kate, dagito'y impagatang ni sir, akayat nakano akanan. Ha? Si bibiyag pa'y jay among yu alakay, Nana? Hindi, kawamat. Agpagatang nga ron, aya iti makan akarnay, no natayan. Ay, di agwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay ko maata saan pa'y amatay. Tanasingput day jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manolo. Ha? Ay, day jay maut nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasanungay jay negosyo ni sir. Ay ka, ipatawid na kan ni Manolo. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanan ni sir. Ay na, nasaya at si Bangpet Cancer Manolo. Tapay. Nabantak ka gayam. Ni Dani ngay, nabiyag ka di pa ay? Kalkalpas na anang rabi barok. Hanggang paingay, akas tati sa ludsod mo, sir. Kas lakayat mo matan amatay ni sir. Ay, kuha. Damdamagag lang, mat. Ang yagat niya nanalindan aya. Ala, nakmaturugan. Mabit lang, Sir Manulaw. Idi pa'y lakalman, abirbiro kan nakati amam. Ayan mo ka no. Jakmat am mo, tinapanam. Iso ako nakajak amaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y maggayam. Adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Bili na nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak a negosyo mi. Anya ti panagkunam na nalinda. Daddy! Saan mo apigsaan ti agpokaw, Sir Manulaw? Amangan no madisturbo ti amami ti panaturog na. Matayak sa talaga. Ay na, sir. Saan ko makasta ti bagam? Marignak itan. Puno da ito yan. Sir. Di mo pa'y mat nakasarita ni Manolo. Apay. Saan pa'y nagawid? Idi nagawid. Nakaturog kayo ngamin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Awagan man. Dalasam tabilinak. Wen, sir. Ayat tinamber na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Aday ta. Nagringan, sir. Hello? Sir Manolo. Ninanam Alinda daytoy. Apay ayan na nalinda. Madama kami nga din inom. Saan ka man namang disturbo? Ni sir. Kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kwa ngamin, sir. Ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Kasaritak man. Apay. Saan ka kading agawid? Kasaritak kunak. Itad mo kan kuha natin cellphone. Sir. Kasarita nakakanaw. Hello, Daddy? Saan kaunay? Amang
Anya ti bagbagam? Jay bilin ko kan ka. Anya bilin dayta? Jay negosyo. Imato na manasayat. Tapnusan na mabangkrap. Amok dayta. Ay, sir, ipalagip mo mat ajay sweldok itaabulan. Ay, Manolo. Jay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong taon. Nayunam taon. Ay, adagay ang bonus ko. Wanan. Arami dagdag ita bilin mo. Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wano agtangod ka. Tapno amok no si bibiyag ka pa, wano natay kan. Ay, na, Sir Matiyaw! Jay sweldo! Nana Linda, adda ka di madlaw yu itilangan ni sir, anak ka masayag. Kasla nakaisamay. Ay, tila'y bagbagambot si kabalasang ko. Ay, nakaisam ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko maanaragsak. Awan tupay jay anak na. Taumay ko ma. Aging gaita. Awan pa'y laeng. Ayun, ayan ngay ni Manolo. Awan mat ngagpayso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang ka. Napandansa ka no ijay burakay. Anya! Ay sus! Kasla saan mat anamatayan? Ay, wen nga rod balasang ko. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Wen nga agpaysuan niya nana. Sa bagay, adu ngamin ti kwartana. Ay, wen kat itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da. Kaya't yu asawan, ison ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwan balasang ko. Ay, sayang mag-anegosyo. Ala, apayakala at anagsangit kayo, nanay. Ay, kwa balasang ko. Jay swildok. Ay, sana pa'y nga inted. Dua na bulan balasang ko. Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka matan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Saan man la anagsangit? Pulos asaan ka man la anagla iti ipapatay iti amam. Uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag nga ron ni Daddy. Ay, saan kan samit analadingit anatay ni Dadem? Naladingit ang mata. Sige lang nga. Ita, agap apura ka manan nga agawidan ni Jay mansyon niya. Agur uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Happy-happy lang mata. Sir, kanayon ti happy yaw. Kasano nga'y matgay sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay anatay.
Kat no imbilin na kan ka, asikatimang taon. Ada ay imbilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Itadyomat na. Ay, kasyak may. Isula, ti may sasang-sangi, takday ta sweldo. Adi you intend. Mas nawaya ka itan, maramid amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna. Makapasya-pasyar kan. Makapag-chicks ako na, kunampay. Nya, nagkatulang aro din ti chicks mo. Ado ayamat. Sang-sanga pulo lang. Ay, agasim man, na ganun. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Gwapo ka lang aro dahin. Ado pa iti kwartam. Ada pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin na ka dagiti babae, puro nagpipintas. Oh, anya. Kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga itaramidad. Uray ag-drive ka laeng. Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papa na. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabangbangkrap mo't kanun di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, pudno day ta madamdamag mo, balasang ko. Saan mo't ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na, ti talaga, anasaot nga agnegosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo ah. Ayun gayam, inte din ni Manolo di sweldo yun, Nana. Ay, saan pa'y nga road? Na, anya pa'y lang arod nga itar aramidon nyo dita, no saan da kayo mo't asweldoan. Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan, aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanawakaon. Apay apaabutin nyo pa ilaang iti sa nga pulaw. Guston di talo abilang. Nagadunday ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay makasaritak na ito'y Manulaw. Kat nakaturog manad nga po iti barda na. Nakangangapay. Ay, kat inton makariing, pumanaw manad na dagaws. Inton sumangpad, nabarbartak manad. Ay, kasanungay amasingir ko ti sweldo. Una yan. At dayta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Ay, Sir Manulaw. Sir. Yala anak man iti danom. Diyan nalamis ah. Ay, kwa. Ay, ada ko mapay ibagakan ka. Yala anak pa iti danom. Darasam. Ay, sige. Mabitlaan. Kadwam ti yelo na. Takayat ko diyan nalamis. Aywan, sir. At tuyan, sir, jay danom anak alamlamies. Sir, kwa. Maturog ak manan. Saan ka kumapay ang maturog? Sir, ada kumapay ibagakan ka. Ha? Naibusan na talaga ti pasensyak. Ay, jak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin ko nga alaan. Taison ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan asar. Yung gaputa masapol nga ramidak ti kastoy. Ay na, Sir Manulaw, ipakadak mga laak kadagiti gamit dito'y balayo. Isonti pan nakaswildok, tadinakmot sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita, iti uray tagtagainap kulaan. Gapaw, tamabutangan.
Partakam mo't ati agmaneho. Apay nagbuntog ka. Saan ka nga agpreno-preno? Aguray ka mo ta, boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Bayadagdag ita amang tiliw kanyak. Pabanerberam tilugan. Darasam! Ay, uwan, boss. Ni, kakurat ako nagiti daduma driver, boss. Busina dan na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Adula amin day traffic. Ni, Nanalinda, adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay deta ilakla ko yo. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasang ka. Pimanaw kayon ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo ti sweldaw. Ay, nangala akon ay, iti kayat ko nga alaan ijay balay da. Ison ti pinagpuunak iti panaglaklakok iti tinapa. Ay, naglaing kayon, nana. Tuwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay, makaamumatan ni Manolo iti biyag na. Ay, wala. Kun, lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kasta lati biyag balasang ko. No nasa dot, ay awan tinasaya at apagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat ng aramidan. Sadot talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan ti biyag na. Ay Nanalinda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wan balasang ko. Agpay sunay ka. Kat amom no asino ti asit ganti swerte. Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, nana. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wanti swerte, lisyanti swerte. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, ay, awanan, mabangkrapan talaga tinegosyo da. Apay ngay. Duwata lang nanabati dito lamisaan. Ayun ngay dagiti kakadduwata nga agin inom. Imanaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo. Bayadak amin nga ininom tayo. Kita man, o dapat kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta da ito'y wallet ko. Oray pakita kan ka. Oray ka ha. Awanan ti kwarta, boss. Ay, agdal na ka man. Apay ngay. Awan mat nga agpaisong ti kwarta ko. Ada natin nag, boss. Kita manuan niya dyan natin nag. 5 pisos mo, iti natin nag dito wallet mo. Ay, isulahangan ti linaon na ito wallet mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling da ito eh? Saan nabot no? Ay, saan na ka mamati? Saan ka mamatay, oh? Dito yun eh. 5 piso, dyan natin nag. Ay, aduti kwarta ka dyan ko. Adapay negosyo ka. Adapay aya. Kit no nalugit yung negosyo yung, boss. Partakam ti ag-drive kunakkan ka. Boss. Ne. Apay nga si Mardang matantay tulugan. Anya tinapasamak. Ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibus aminan? Uy, anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Tay kunada nga rudahin. Uray ka saan mo kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Titan gagayan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Uray kasanot kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo
TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kas Talatibiyag agyaman kami itin kay Panang Tarabay Kas Talatibiyag ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana awan sirbiti gaget, numinalem kamet nga agbartag. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibiyag! Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inandaw kayo nga agsangsangit. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, kat pudnumot nga may nanang. Kababain, nagadudag iti tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinana nga talaga. Pero may ngagladlading eh. Bibinda tayo tayong langan. Ni mo't Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manon abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang, tayo tuloy ko tiyang sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamat ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangin nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man nga. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Maturo ka, sawan ka. Ay, kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kamakilamay. Ala, agawid kan, taing ka matura. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan nga allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasano nga tibiyag tayo itan no kasta, nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa'y nga ruti makaturpos iti kurso. Pampanunutag pa'y nga rod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay nga rod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na! Ay, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan adu ti kwarta na ta kontrakto. Day, apay ngagdiritso ka ngay dita kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Jack pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije palayaw. Ay, perme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amam Marta. Katwen mag, nagagat nga agpaiso ang mamarta. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Wala, nakagatang ko man itilugan na, kan adda kumapayin bukod na balay.
Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid day jay. Ne, siga mo tinang ilugat itiri daw manay. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo nagrabi kamutan nga agawid. Ay, anya nga ron manay. Gagangay ito barwa. Apay ngay, agilad kamutlatan di ta semento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo, iso nga inuray ka, ta dumawatak ko ma iti kwartam. Kwartak? Ada ay kwartak? Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Kita Puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Bueno, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay. No inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. Pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dito trabaho mo. Hinta ka manganan iti karinderya. Nagngina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Si kapay amakao-awat iti kadakkelan aswil yung tagkuripaot. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Damagam kanya kat urayak nga ro jay ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanang. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katanya ngay nga ro kat si katiyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pailan na palabas a bulan day jay. Agkabaw kan sa mutan. Idi na palabas sa bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan, uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika kan bugoong. Ay unay ako ripot mon, Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na, may sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Katsyak Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intong bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay, kan pulutan. Ay, kat, no maibaws, gumatang akpaya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayo ti agsyat. Awan, jacket ti uminom. Agawi dak, uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Kay aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritang meten ani Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasek nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidahan, may. Nagimot lakit din? Wan, dakkel ti sweldo na, ngam awan maururnong na.
Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang. sus. Imbagak meten kan kwa na dayta. Ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga rudan ano kasta. Asino ngay kumati mangayat kan kwa na kat artek mag. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba. Kat mapan ka lang, ananang. Naa. Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Kan, wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanak man. Pulutan ko lang, day ananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabain ako mangarod ang mapan maki-birthday. Tas sa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Ada ka no kaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Ay, diyan nadama na. Ingkan, taur orayin na ka paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain, tayong bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analing? Si kamat gayam. Unangkol, naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin, agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, angkol. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunod ko, nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, angkol. Awan. Ado dita pagdiskitaran nyo. Angkol, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak ka isaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiita na naibaws. Ay, kagat-gatang ko di na minsan nga aldaw. Ay sus, manulaang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Capri daw. Kano limala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mat dagitan a pamilyan. Itay laang, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rod mat. Iso ako nakken ka. Tangay awan mat pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sus, arak lang magtipangigas-gastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak kan pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pala umutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanen di anak kaw. Kat no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaon, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Una, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kankwana Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbartag. Ay na, amuna daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwartana. Nala daw kay ta pare pre daw. At amin na ang over ko pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginaom.
Madi tinalabas nga arak. Nagsaw ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na dya ako naging inom pare. Di ka man. Uy! Napanagnakak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kaya't mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Uy na, kinudyak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ng agbisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko Tanya ko mangay, tinaipundar mo. Ay kayong kakitaan ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Kuwan. Kita mo tulbok ko ani Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldo ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke nakapundarak mo't iti brand nyo alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, un nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanan. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Ang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Agam ita, tanigosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay, kat mabaling kamot at tulungan iti negosyo, Dolores. Ay, nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Anda pulutan ko ijay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ketnoin nala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanu agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ketno bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na Ay, saan na mabalain? Awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang kapay ka diti arak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay, Alfredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan adlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsaw iti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagal, nominalum kamot, nga agbarto. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbiti gaget, nominalem kamet ngagbartek. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon
Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo ibukbok ti amin a panagayat mo iti maysa a tao. Ad-addakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na! Nagmayat mo tinday dya kanta. Ay, makapain love. Aguray ka, Chris. Sakbay akiligan ka akas na. Iyam amo ka kin ni Jay akachachat mo iti manu abulan. Ay, my name is Chris. Short for Crisanta Matutina Alejandrina. Magatintog mo itong tinagan mo? Amo kamarigatan ka amang ibalikas. Iso nga, awagan naklaangan iti love. Aguray ka mati. Love at ako san. Kat, anya ngay nga Rod, no isumot lang, titurong na. Saan ka di, Jay? Ay na, ay mabisin akon. Ayan ngay day Jay, ako na amapan lang, ijay CR. Wan nga Rod. Sa dino nga taas si Arte na panan na. Ay na, lumami isan day to in order ta amakan. Kayat mo ka di amapan ko kitaan. Saanan? Apay-pay laang. Kat inakitaan na. Amangan mat na nalmasan ijay si Arte. Kastoy man ang tinapasamak, idi. Jay kadit ko, intarayan nag-idi. Hay, apay ngamin aya talagi pumday ta na pasamak. Jay kunada nga Rod. Don't cry over spilled milk. Ay, mga takit din. Sige, sapay nagado day to in-order ta amakan. Wan nga Rod. Ay, makan ko amin dagitoy. Ay na, depress ka manen ako na. Relax ka kadilaan. Inayadam at agisubo ang mga numaltutan ka. Anyang idagiti nakabalkot a pasarabong kada kami ni Mami. Ay, kat kita ama. Damagam pala ang mat kanya. Apay akas taman ng timod nun, sister. Napan ka lang arab naki eyeball, hindi kachat mo na ako super duper guwapo. Ay na. Apay ngamin alugpap ti agong ko. Ay! Anya nga ti amok dita? Apay nga asyak ti pagdamagam. Apay nga'y asika. Nagtundiris mo't dahi ta agong mo. Ay, it's so unfair. Pansit nga awan sagpaw na akar ni dayto inyawid ni Manang Chris, Mami. Siyak langan timangan, ta saan apang bakit daytoy? Ago makaamangan, jak kayat ti pansit. Ay, isumot ati ko na, diyo kayat. Wen gayam, ayan ni Manang mo. Pag-istorya man, no kasano jay date na, ijay ibagbaga na akachat na. Ay na, Mami, saan mo nakasalita? Tama di timod na anagawin. Jay make up na. Ay, naiwara-wara mo tan ijinarakab arupa na. Na. Apay ngay. Ay, jak man amoy ti dayja babae. Ket amon ti saludsod na. Nanya dayta. Ay na, apay kano alog pap ti agong na. Idinto ta siya katatangos. Ay najak sinungsong batanen. Tajak met amo ti sungbat na. Agmasetas aklangan. Imbag pa'y dagito ang masetas. Tasanda ka panawan. Oh, Chris. Anya ayati bagbagam dita. Pudnomot ngamin, Mami. Ay, dagito ang masetas ko ti mangipapa ay kanyak iti unconditional love. Ay, unay kan ay anak ko. Ay, gayam. Kumusta nga i-Jay date mo di kalman? Boyfriend mo ka din ni Jay. Anya boyfriend? Idinalpas kami na nagamam mo. Ti Makdar,
Kat nagpakada anapan ijay CR. Kat, anya nga iti napasamak. Saanan ang nagsubsubli? Naglukon ngay no kasta ti inaramindakan ka. Sa anak ngamin anapintas. Ay na anak ko, nagkunakan ka saan ka anapintas. Ay na mami, naglukmagak lang arudan, basitak pay, lugpapay na ito agong ko. Kan, napuno iti white heads. Ay na, unay katapan ng iruruman mo di tabagi mo na ya anak ko. Abay ngamin asa anak anayan anapintas. Idinto ta ni Julio akabsat ko. Dahil abakla akabsat ko. Uray saan nag-makeup. Ibagbagada ang nagpintas. Nagdal na ka kadi, Chris. Inakman kit di uminom itinalamis. Ala ko di gayam ko. Barang malaganan tirik na. Ay, may sapay man a baso a palamig. Ay na, huston. Adoon na yun day tamay sa adakkel abaso nga ininom mo. Kayat ko pa'y nga ruti lumukmag. Kat, naglukmag ka una yan. Kinunampay. Naglukmagak lang arunan. Naglaadak pa'y. Asino nga'y timbangayat itikas kanya. Agtal na ka man. Di ka madanagan. Ibirukan ka iti sa bali akadate mo. Saanan? Jakon kayat tiagayat. Ay na friend, saan laan ni Jay ti lalaki dito'y lubong. Nang runa ita, taaddan social media. Ado pa'y ati maam-amom amas gwapo ngam iti dayjay ajay. Sa anak amamati iti forever. Aglisi ka man kitdi. Tapno makita dagiti tattao to'y langkok apalamig. Ijay kaigid. O, kita amday taapa nang iruruman mo kanyak. Oy, pasimple lang. Ngam, it hurts! Ay na! Maban ka la gumatang iti 5 pesos nga asin. Agpakadwa ka pa'y kanya. Ay na, mabainak nga ron amag na dito'y kalsada nga agmay-maysa. Pagbainang po ma. Wow, nagsiksimot tayo. Ay, thank you! Naka-red, ti ko na. Apay, naka-red kaya. Isuti ko na kasiksi. Ay, sika Di nakman awag-awagan iti sexy. Kaya't mo ka diti street Streetan ka dita. Iti manang ko ati sexy. Tatrulala a babae. Manang mo na ito, nag-look magkakadwam. Hay, awan pa si Siksyan kung pipintasan na. Dita, aguray ka man. Bye-bye, amon. Ay, di mon tutupanday ta nga istambay. Naglastog, nagsasao. Ibagam dito kadwam, tayo agpakutong basay. Ay, awan bibiyang mo. Intakit din. Julio, apay ang nagdiretso ijay likod ti balay ni manang mo. Ay, namadi man ang timod na amami. Napan kayo laging batang iti asin, madintimod na. Kasano, ada istambay ako namlan asino anang pirdi iti mood na. Mala, ingka nga rod asinan jay lutlutwak. Tabapan ko man kasarita ni manang mo. Ay na anak ko, husto ka din. Saan kan nga agpanimid akasta? Kaya't ko nga ro ti agpanimid, mami. Naladingit ka man ako nakon. Ay, talaga naladingit ak. Ay, apay nga nga inya nakdak akastoy. Agsao ka manan iti jak kayan. Naglukmagak lang arudan. Nalakapay atubuan ti kamuro to'y rupak. Maganda yun. Ay, day tati kayat ko. Ay, inlasin mo ka di dagiti taba. Wen, parakan ka. Ay, sige, intay nga rudan mangan. Tapno pumintas ti mood ko. Na. Gusto kanya kon. Jakon kaya ti mga Siyak, kayat ko pa. Ikanak man
awan pa itiin na poy. Ni Mami, gapo talas rice, kimotong, kat naragsak di doktor na. Mangrugi ka manan amanguyaw kanya ka. Uyaw manan aya. Kat may pagpagaklaan mo ti agpaiso. Ha, basta. Kanyak ti kayat ko akanan, aging gat maumaak. Aging ga, saan ka na makatakder? Ay, ada nabasak apag sasao ang maibagay ken ka. Diyak kayat adang ganday ta. May papanmanday tan iti kinadagsan ko. Ay na, denggam Ti kunana, di mo ibukbok ti amin a panagayat mo iti sabali a tao. At adakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto kunana. O sige, agpili kayo iti kayat yu abadbado. Ukay-ukay laang dagita kat super nalaka. Ay na, friend. Aglakla ko kan iti ukay-ukay. Katanya ngay nga road, friend. Manulaang matimaganganan siyak dito'y lakok a palamig. O sige, agpili kan iti gatangam abadbado. Ado ti palda ditang. Ada nga ta umanay kanya. Ayun anya. Ay na, 42 ti waistline ko. What? To'y waistline ko, kunak. Mano ti rukod na day tasikat mo? Tulang ka kadi. Kunak mat 42. 42? Nagdakal mo ito na sikat data. Ay, friend. Pinigsamat. Uray latim malyaw dagiti agpilpili iti ukay-ukay. Grabe. Ay na, siyak man ang tikit kita andan. Ha? Ayun gayam anya. Ay kuha friend, ti kayat ko sa 42 pesos ti presyo day ta a t-shirt. Naglakan niya. O sige, katanga mon. Pearly shell from the ocean. Mami, bagay kumitlang ka diti agsala? Ay, unay kan aya Julio. Isardeng mo day ta pa nagperperly shell mo dito isang wanan mikin ni... Chris? Ay na, agpakpakatawa ak. Agtudtud mo tilwamon. Abay manan. Kurusunadak day ta apalda. Iso aginatang ko. Kunak no manay kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, Julio, itad mo man ngamin kinimanang mo day tapalda ginatang na. Ay na, pinadas ko ngayon suot. Kan pinagsalak iti pearly shell. Uy! Bagay ko! Ay! Naglukmegak ngamin na talaga. Ay, na anak ko, kababagim mo ngamin day ta. Natawid mo day ta, iti day di dadim. Gaputan nalukmul day di dadim. Ay, saan mat nga iso tinalok maglaunay, mami? Kan, apay nga ni Julio. Ay! Saan mo tanalok mo? Ala, tasyak man ang tinakita mo. Ay, na anak ko, natawid namot ngamin kanyak, tinakot tong apamagina. Oh, nangag mo. Mana-mana lang yan. Agam, saan na kaya tasawan? Apangit ka. Para kanyak, sika ti kapintasan, anak ko. True. Isong ostoreta pa nagladladingit mo. Rumwar tayo kit di atalo. Taintay mangan iti adu apansit. Friend, nakitak di in-post mo iti Facebook mo. Anya day chay? Di picture yu ang talo. Ni ading mo a Julio. Ken ni mamim. Ay, day chay? Wan, idi kalman, rimwar kami. Ay na, nagswerte ka. Taadda na ng kankabsat mo amangay ayat kan ka. Swerte ayamot tikas jay. Katuan mat. Kasano nga ibagam aswerte katawan pa'y boyfriend ko. Ay, amom di ibagbagada nga NBSB, no boyfriend since birth. Ay, shock na iton. Ay na, friend. Si kalaang ayati awan boyfriend na. Ado kayo anya. Ay, awan talaga ti mga yat kanya. Gapo iti langak. Nalipatam samot ton, di imbagakan ka self-love.
Ang kita man to'y agong ko, oh. Ay na, nagadulang nga rodan ti white heads kan black heads na. Lugpapay! Self-love, kunakmatkin ka. Ti importante, makaangas ka. Si kakit dimot, tila pa ka insecure am di tabagim. Ay na, friend, di mo liplipatan ti self-love. Mami, umay ka dito'y salas. Darasem! Oh, apa, yan niya tinapasamak. Sino tinang ikabil ka na dito'y sabsabong dito'y florera dito'y lamisaan? Ay, what? Oh? Sabong mo't dagiti masetas ko dagita. Itala na pasamak da ito'y. Milagro. Wow! Saan ka di a picture tayo kadamanang mo a Chris? Deta nakasabit di ta diding. Ay! Impalaminate na gayam? Ay na, nagubing matilangak di tan a picture. Ano di mapaspasamak ka ni Chris, mami? Tapay. Ay nakit no kagura na amin a picture na idi. Ita, iso pa yung timang isabit iti diding. Ay, wala niya. Kan kagura na pa'y kaya ti sabsabong. Napananayan ni manang mo. Ay, sa di nung atangag pa iso tinapanan na. Awan mo dito'y balay. Ay na! Kalpasan ang nag-jogging ka, nag-exercise ta. Umay tamot gayang gumatang iti milk tea. Kat, anya ngay ita. Ita laang mat amakaramanta iti milk tea. Gumatang ka nga rudan, ah. Sige, aguray ka dita, ah. Mm. Ay, gumatangak man iti milk tea. Large, ah. Dua. Anya flavor, miss? Excuse me. Extra large kanyak. Ay na, nag-cute mo tanday takadwa, miss. Iso? Wait, anya tinagan na. Ay, Chris, umay ka man dito, eh. Ah? Apay ka di. Damdamagan da iti aglaklako iti milk tea tinagan mo. Taapay. Cute ka nga, main. Ay, siyak ni Ramon. Rhyme for short. Chris mo tinagan ko. Ay na, patinagan mo, nag-cute. Ay, una yan. Agtungtungtong kayon. Kasanon ngay di milk tea, mi. Ay, wan gaya man niya. Ay, pasensya kayo na. Love at first sight sa tanda ito'y amarikrik na para ka ni Chris. Uy, ada kayo matgayam dito kusina. Mami. Wan, anak ko. Mangmangan kami kin ni ading mo. Sa dino ay tinapnapanam? Nag-jogging kami ti gayam ko. Jogging? Ay! Ani, mabit lang, mami, ha? At dalagsong batak nga awag ko dito yung cellphone ko. Sige, iha. Danggat man mo asino ti kasarita na. Surutak ijerwar, mami. Sige, ngam di ka agpadpadlawa. I won, rhyme. Nakasangpet ako dito balay mi. Ichik ko lang. Nusip kamot lang nga nakasangpat dita balayo. Wen, ay na, super caring kamot. Wen, kasta ang naman. Ay, anya ka diti address yo? Oh, taapay. Umayak at pasyar San ka day? Akas ta tirumbang apanagaram ti baraw iti balasang. Ay, agaram ka kanyak? Kaya't nakadi uray na lukmagak. Cute, para kanyak tinalupmag. Kaskan ka. Kasta ka di? O sige umayak to agpasyar dita balayaw. Sige, makaamu ka, right? Adan love life ni manang ko, mami. Ha? Adan? Ay na, lalaki ti imawag. Pirmi ang makilkilig ni Chris. Ay, kasta. Nangag mo, ti pa nakisarsarita ka niya, rhyme? Ay, konti lang. Suportaran da ka, anak ko.
Kasta latipiyag. Rumbang lang nga naragsak ka. Ay na, maragsakan kami para kan ka. Thank you! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Ti mo ibukbuk ti amin a panagayat mo iti maysa a tao. At addakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.